मतम अमदा लाइरिक इबा पाबा थोक्तबा मीसिंगबु लाइरिक हैतबा हाइनरमनी अदुबु ngasidi internet sinaba हैत्रबा मीबु लाइरिक हैरगसु मतम मसिगे चानाद्रबा मिसक अमगुम खनरी ngasigi advance orba modern civilization asida internet na yamna chawrba thodang kaya ama lawri education medical business marketing defense weather science and technology agriculture banking entertainment e-pau faunaba amadi social activist na singba hiram kayada internet na kanaba pidaba mafam leitre haibada haiman thokloi adubu malem bu chaukhatpagi lamda yamna chawna mateng piriba kanaraba internet ki khudol ase kanagumba kharanadi lana sinaba yawdaba sunatte haina international internet day ga mari leinana paumi singa unabada National Institute of Electronics and the Information Technology NIELIT Imphal gi scientist D and the officer in charge oiriba angom bubo na phongdorokli ngasi mak malemasida internet na hiram kaya da kanaba pirabasu system hack tawba laibak amagi laingak ki maruoiba file sing internet ki mateng na semdok semjin tawba social media da larna paw sandokpa khunai amada leiminariba furup singi marakta khana chainaba thoganba mi gi thamoi shokadaba furup ki lining laisonda ayet apan thoganba laibak amaga nuksina danaba wafam kaya sandokpa amadi natai chadaba potsak sing thagatuna internet pu lana sinaba miyoi kaya amasu yawdaba natte laiba amagi government kahen badagi hauraga anauba khanba phawbada internet ki matengna tawba yawribani isam jamba mi singna khangdaba potsak kaya ama internet ki world asida leiriba maramna internet pu sinariba miyoi singna ngasidi yamna section bagi tangai phadaba leire mahakna hai fake news sasinaba photo audio amadi video kaya ama thoklakpana matam amada hainaramba mitnabu urabadi thajaba yai haiba wafamdo internet ki matam asidadi nathairamlaga mitna urabasu nakongna tarabasu maduda yamna thuna thajabagi mahutta sectionna kadai phawbu chumbage haina thijinba amadi khanthabagi matam madu oire haiki internet karamna haurakhi haibadudi miyamna hena khangnaraba wafamni हौजिकी ओइना मथौ तारिबा वाफमदि यामना कानरबा इंटरनेट असे मतौ करमना कानबा मवंगदा सिनगदगे हाइबदुनि लमदम मसिगी हौरकलिबा नाहरोन सिंगनसु 4G ओइरबा एडवांस टेक्नोलॉजी यावरबा मोबाइल सिनदुना तोंगान तोंगानबा थोगन निंगदबा थौदो के आमा थोखिबा थेंगनाखै इंटरनेट यावबा मोबाइल पाइबसि मतम मसिगी ओइनादि यामना तंगाई फदबा हाइबदु ओइरे इंटरनेट यौद्रिबा मफम सिंगदा इंटरनेट यौहंदुना एजुकेशन अमदि मेडिकल गिलमदा चावना अहोंगबा अमा पुरकपा याय अदुबु मफम मतम चाना सिनदबना अचौबा अमांगबा कया अमसु थोगली मरम मदुना स्कूल कॉलेज तमलिबा महरोय सिंगदा मोबाइल पाइबा यारोय हाइना थिंजिनबगी महुत्ता मोबाइल करमना सिनगनी हाइबगी मतंगदा अवेयरनेस पीबगी तंगाई फदबा लेरे मरमदि मोबाइल पाइबगी तंगाई फदबा लेबना अंगांग सिंगना मोबाइल पाइबा थिंगबा हाइबसे अवाबा मा ओइना थोकलगनी हाइना सुमहांगना फोंदोरखी महाकना मखा तारदुना हाय मतम मसिगी ओइनादि सेक्शन थौरांग ओइना ममल तांगबा मोबाइल फोन अतोप्पा मियोइना खुदोल तौरकपा फावबदा लौबा याद्रबा मतम हाइबदु ओइरे IT Act चनखरबसु साइबर क्राइम यूनिट एक्टिव ओइना मथौ तौरकलबसु तंगाई फद्रिबा वाफमदि मसा मसाना लैबाक अमदि लमदम अदुगी थौदांग खंगना थबक तौबा अदुनि मतम मसिदा साइबर क्राइम यूनिट ना फत्तबा थबक तौरिबा मियोइसिंग फाबा पुनबा यामना लाइना थोकले अदुबु मदुना तुंग कोइना लैबाक इंगना सिगना लैबा हाइबदुदि ओइबा ngamloidabana मियाम पुन्ना वाखन तामिनबगी तंगाई फदबा लै हाइनासु पामुइसिंगदा महाकना फोंदोरखी अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी यंगबिरि खुदिंगमकपु थागतचरी।